ama sa in expression omzia han hril fe taila expression omzia chu changkai na mo zekin mo omzeneya thil kan soi hi ani changkam bungrua ti te point kan soi theyang expression kan nga chuan chong kan thiam ti na ni hele sap chunga expression kan man khal thei tu teron chop chuani ton chumbika chuan hlom ni in expression ni kan thendon nial rual lawa thudik chu hei hiani hei han ti chang te kan man changkai em turani seidan chi thum kan ta langang pakhatna it's a fact that fact te hi thudik nial rual lo ti na ni a it's a fact that ti chu thudik tak chu hei hiani ti na ni kan tu sei tumber kan sei lan ma in sentence tira kan sei phasang hetiang in it's a fact that majority of Mizo people smoke nial rual lawa chiang chu Mizo tamzo khian meizial kan zu thin it's a fact that no two people are exactly alike thudik nial rual lo chu mi tu ma hi inang chia kanom lo chini na it's no secret continue chuan mi tu ena mo thup tum ve ma se an thup tak thailo mitin riat ti na ni it's no secret that we dislike our past and present government thup rual lovin kan sarkar ron tole ron mek ta hi mi pui te hian kan du to lo wani it's no secret that corruption is rampant in our state kan state a corruption hlor je chu thup rual ani love chitumna everybody knows that hemi omzia chu mitin in country ti na ni le mai soidan trung kam dang ani everybody knows that we rely too much on central government central sarkar kan ana sadje chu mitin riat ani everybody knows that learning English is important sap tawng zir hi apoi mo ti kan shrevek ome ti to lo tura thuroin pek dan I chuk de zinga emo I chen de zinga emo ri thei thil ti anomem zu drugs le cheap te po kuwai san swarang mai du ai aya meizil zu tam thuroni pek ngam khopa email riat nai inayim ri thei thil ker lo po ilai chit nai ten nan thil ti thin ti to lo se ti inaya thuroni pe du ni chuan he expression te hi mang thayang if I were you I'd stop now Mizo tung chuan nang chu ni la chu ka ban san wang to ang mole ti na ni he thuron tung kam mi chu a polite dim dem dewa thuron nem lam deu ani I reckon you should stop now I reckon amzia chu ka ngai dan chuan ti na ni a he sentence na ko tum chu ithil chin mek hi ban san la ka ti hle mai ti na ni he poi thuron pek dan nem lamani it might be a good idea to stop ban san wang thela du tu sam ti na ni I suggest you to stop now ti to lo turin thuron ka pe che he thuron ni chu tlem chuan a nem ta lo deu I would strongly advise you to stop strongly telta thuron pe tu hian ti to lo se ati tak zet ani thank you